Dah kayaknya puasa lalu sayang dah. Dah aing lalu lanjut balik dulu. Jak hari dia puasa tuh. Puasa lah. Di aing salat subuh gitu. Hah? Subuh. Pan berang amat. Eta ada ngaji di masjid lain. Oh, dong bro. Hari dia lalu sesi puasa. Aing itu lah aing mah gagah. Kuat. Jak hari kakak dia kemana gitu? Tuh salat subuh tuh. Untuk Hah? di imah ya subuhna. Untuk tuh ilujeng ya. Kurang kanu sirik betah nyamper. Ayo. Dia yo. Kemana dia? Lah hari si Eceng kemana sih yo? Kamu dulu. Hah? Kamu riting. Kamu ring gitu. Oh lah dia. Pendisan di kamar ya. Oh meureun. Jak hari dia sebenarnya budak mana sih? Hah? Budak di kene sebenarnya aing di Jakarta. Balik karena kebalik. Kerek banget. Ingkrek manggih soalnya dia. Jak baru bulan puasa rara ada ih. Karena bulan puasa. Ganti. Rara mun no. Lah. Roma mau rara. Sahur ya mengantuk pasur. Nah kain karsel aja jarang peling mulak dia aing kemana ya aing nah aing mayo aing ngoret bae lah aing karsel aing berang aing nak jualan tuan aing ke di mana puan bapak aing lo kejadian ngeludak lah puan bapak aing garering kieu aing kumanek jualana kalapak lah aing lakuan aing lagi dulu laletik aing malah mah mending aing ngagerokeun Fikri tah. Ih, oh, puhan aing jak kayak urusan. Kemana ke dia? Hah? Kemana? Ayo urusan penting loh. Aing ini saha? Oke nyampur sirik ke beda oh. Ayo urusan aing penting yuk mah. Sedikit lah. Kemana? Jak dia mana sih Fikri jak Di situ bawa urusan mun saya tamat. urusan naon sih eta gede gaya ih Naon ge? ayo urusan bae Bapak artinya apa? mana orangnya ulin mana ge urang masa teh dia Masalah. ada ngabuburit peta Kemana bubur? ayo Ih, tadi aing urusan naon? Puhan di aing yo. Aing urusan puhan yo. Si Jaki ku aing tinggalkeun sorangan bae. Aing balik bae lah, lieur aing. Aing nak balik kesal. Sajan dia mah geu bakat nanaon aing. Kemana yo? Jak kesal. urang eta na kemana yuk kita sampai beta Enggak mau masuk ke gelai. enggak ya dia gelai Ih, aing ngabuburit bela. Kemana bela? Ih, biasalah, gak mau, gak suka gelai. ini orang ngabuburit abu baladogan mah yuk Yuk. Ini emang boga-boga dogan. atuh boga lah ayo lah orang ke baladogan tuh baladogan aing na tuh Oke. anu mana yuk Bayi ayo. aing ieu lah ya spiritusna tuh bae di bae aing kalau ka jauh aing tak
dia bisa tuh. Aing sini tuh karena lu mah enggak ya. Aduh, nak mau suaraan kieu budak. Ya cegah ke sekali deui. Bisa gak Kim? Karena Aing kabeh. tidak aing usaha. Jalan. Aing mah goreng. Tah, aing tah sakalina. Nah, Aing sakit doang. geus. Geus deui lah urang mah ieu. Woi anjing setan. Oke teh. Setan ngapain gogol-gogan? Si Fikri. Woi dadar ya. Lagi tangan tadi. Manci suaranya. Oh dia Fik, gimana Fik dia? Poin tadi disambut. Babasaan di Cijaki aya urusan. Naon iya. Urusan